I veliki pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. U prošloj epizodi smo bili u rudniku i našli smo ovo. Napravili smo sebi dva krampa, sikiru i svašta. U ovoj epizodi ćemo praviti kuću. Samo da vam pokažem šta sam napravio, to jest sredimo. Ovu sam rupu zatrpao i napravio sam stepenice koje vode do dole. Ajde da vam pokažem. I malo sam osvijetlio ovo sve. Prije nego što napravimo kuću, volio bi da poberemo pšenicu pa da je ponovo zasadimo. Mislim da bi već u sljedećoj epizodi trebali napraviti neku automatsku farmu pšenice. I u sljedećoj epizodi bi isto mogli da napravimo mjesto gdje ćemo držati naše životinje. Ja ću sada da pauziram dok ovo sve ne uradim. I usput ćemo i ovu trsku da poverimo. Sada možemo krenuti na kuću. Mislio sam da kuću pravimo ovdje negdje. Sada nisam ponio drva. Idemo po drva pa ćemo da počnemo praviti. Između epizoda sam skupljao drva. Ovdje možemo da sklonimo, zato što će nam smetati. Počet ćemo s ovim da pravimo. Sada samo sve spojimo. Samo da kažem pravi. Ovdje ćemo kasnije mijenjati, sad gdje ćemo vratiti. Vidjet ćemo. Ovako, kada ćemo da probijemo. I ovaj ovdje, i ovaj. Ovo ćemo ovako. Dakle, tako. I dok sam nešto pričao sa mojim najboljim bratom, mene su ubili. Tako da hvala mu puno. Ovdje su me ubili. Sada ću opet da poginim. Ovo mi samo još treba. Ovo. Samo puca. Sada si gotov. Ne! Dođi. Dođi ti.
Doću. Sve sam izgubio.